آخر وتھت منگس معافی ناد لائن خدا تلائت باز اور رب ونان بہس یہ پاس ٲخرن آسان پراران یل سہ آلو ہم کران لکھ آسان شنگت اور امی آمت امام مسروق فرمان رحمت اللہ علیہ کن دہ گو پاس ٲخر بروٹھے بیدار ام پتہ آلو کران گھر خاندار گوک بیدار میانہ رب گھر واجن تہ آرام سند کوڑ تہ آرام اندر ربا کوڑ مز اتھو پراران یہ مالس پتہ یہ مے گھر کس خاندانس پتہ پروردگارا کوڑ تقاض کران یہ مز اتھو پراران امس پائی مالس میانہ نکھ والن سامان اے میانہ رب بند چھس ونکن پاس ٲخرت مے عیال سورے شنگت بہس نا گھر خاندار ربا بہس نا گھر خاندار یہ مے پتہ پروردگارا مے کوڑ نکھ وال مے نیچو بالن نمت قرضدار صبح دروازس پہ پروردگارا یمو ترو آرام مے لچ آرام بے گوس بیدار ون گو یہ ملول وقت ژے نا وونمت کر مے آلو کم چیز ضرورت پروردگارا گھر واجن ٲسم لڑ ام ترو آرام یہ کرم نا بیدار کوڑ چھم کمرس اندر شنگت تمس وونم نا بہس کورِ ہند مسلہ ربس ست چھکاون بہس نیچی سن مسلہ ربس برونٛہہ کُن تراون ربا تمن وونم ربا تمن وونم تم ما زانم کمزور بہس پنن مسلہ ژے ربس برونٛہہ کُن یل ژے ربس آلو کرکھ پاس ٲخرس وعدٕ کوٚرُے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے اے عظمت والے پیغمبر یلی چون امتی پاس ٲخرن میں آلو کران دپان بہس کورِ مول بہس گوبر مول صبحنک آفتاب یل نیرِ قرضدار آسم آنگنس من اے عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چون یہ گناہگار امتی چھنس مناسب زانن بہس ژے خالی اتھ واپس کڑان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مانگنے خاطر تیار ژوٚوُہس اندر گو غلط ژوٚوُہس اندر کور پنس نفسس ست ظلم پنس عیالس ست ظلم لیکن پنسہس من کرو مصمم اراد دپوس ربا یوتاں زندگی لبو یتس کالس زندگی ہند ژون روشن لبو ربا پنسہس اندر کرو نا غلط ربا أچھی آز پز دل پوز توبہ کرن أچھی توبہ کرن أچھی پتمس معافی منگن لیکن آئندہ احتیاط روزنچ کوشش کرو انشاءاللہ رب کر مدد رب العالمین کر ہمو تو غمو نش آزاد پروردگارا أسۍ آمت آز پنسہس اندر چانہ بارگاہ اندر پروردگارا مسائلو گیراو کورمت مشکلاتو گیراو کورمت کورِ مٲلۍ گوبر مٲلۍ ون کس موسمس من اکثر آسان یتھ ون کس موسمس من بوڑ اکھ طبقہ تمہ سۭتۍ اثر پیوان ات معاشرس اندر بوڑ اکھ طبقہ ییٚلہِ یم پنن موٚزوٗرۍ دۄہ کران رۄپیس 500 زینان اور شم پتہ عیالس کھاون لیکن یمن تہ کھاون تہ چاون پروردگار اللہ تعالیٰ تیوٗت عظمت وول اللہ تعالیٰ تیوٗت غنی رب چھُنہٕ پننس بندس فاقے ساون کینٛہہ مےٚ چھُ یتھ مجلس اندر پنن اکھ یار نا ون بہ آز 2 ؤری برونٛہہ کوٚر مےٚ اکہِ دۄہ سوال أمِس چھُ رۄبن دُنیٲوی یٲری کٔرمٕژ لیکن ونکیٚن چھس میٲنس أمِس بٲیس کینٛہہ پریشٲنی پروردگارا تِمو پریشٲنیو منٛز کڑُن نٮ۪بر دوٚپُن مولوی صٲب مےٚ ون مےٚ چھِ رٮ۪تس قریب آمدنی 1.5 لچھ پٮ۪ٹھ 2 لچھ پتہٕ چھُ ژےٚ کُن نظر تھاوان ژٕ ون حظ ژٕ کِتھ کٔنۍ چھُکھ پنُن دۄہ پیان کڑان وقت گزریو مےٚ دیُت نہٕ أمِس سوالس
سوال جواب میں زٹ لاگن ضرورت میس عیالس یس زٹ لاگن ضرورت اور رب گواہ مسجد من ونان پتم 4 وری یہ بوے میون مے یار یہ پنس عیالس زٹ انان گوڑ انان میانس عیالس زٹ اور بیاکھ یار یتھی رب العالمین سن امس مے ون دپن میلو سوال جواب مولوی صاحب امس رب ونان یہ پتہ تمو وتو سوزان یمو وتو نہ وہم گمان آس انسان گژھِ رزق خاطر شرک کس دروازس ٹاس دن کی ہمیشہ گژھِ فالو امس کرن امس سۭتۍ پنُن رشتہ مضبوط کرن ربس منگو رب ہمو تو غمو نش نجات پریشانیو نش نجات رب بیمارن مخ شفا کور مالن کر یاری گوبر مالن کر یاری